स्टेट की कोई सिक्योरिटी एडवाइजर होने लगी बिलीबा कुलदीप साफना नसी नुमित मरी मंगाने की ममांग की सोशल मीडिया दा कोई वायरल चलखी वादुगुम्बा पाव मद युफम ओइरगा कोई म्यांमारिस कोई सोमदगी मिवई समापन कोई कंगलुक 30% साबा मियोई कुंथ्रा की अदुगुम्बा कोई कंगलुक अमा मियोई समापन मणिपुर चंसिलखिबा लोइनना हौजिक ओइरिबा मणिपुर की लोसिललबत फिबम सिदा मणिपुर की प्रजा म्यांगी थेंगरिबा अवाबगी चैथें लोइनना वन नेशन वन इलेक्शन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हौकी इंसुलेशन नुमिता सेंट्रल कैबिनेट ना पास तौबिखिबा कोई वन नेशन वन इलेक्शन सिगी मतंग सिदा मरोइना युम हाइरिबा एजेंडा अहुम सिदा अखोई प्रेस की अखोई की अदुगुम्बा मिछि पांगथोकजब सेंटर अमदी अखोई की लैरिबा तोंगान तोंगानबा अखोई की आर्म फोर्स की मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंगना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा सही तरागा तरेट हेंजिलक्लबा असिगुम्बा मणिपुर की इरांग असिदा पिरखिबा तोंगान तोंगानबा कमेंटसिंग की मतंगा आम आदमी पार्टी मणिपुर की माइकैदगी थमजनिंगबसे या मस्ट बी लिमिटेशंस फॉर टेलिंग द लाइज मिनम्ब ngangisu अखोई की अरोइबा पांखै अमा लैगदबने अखोई मिनम्बसे अखोई की प्रजा म्याम से हौजिकसी अखोई हौगिबा मी अहुमदगी थेंगरबा लांसना युमफम ओइरगा मणिपुर की प्रजा म्याम हौजिक असोंगी सेंटर अमदी लैरिबा तोंगान तोंगानबा आर्मी की ऑफिसरसिंगना उबिरिबा अखोई की अपंगवा मखल की प्रजा की वखलोन अमदा प्रजा नमद्रगा थंगनी हाइनिंगदा हाइगनी हाइगनी वखलोन द हौजिकती थादोकपिरो people of Manipur are very much aware what is facing right now in the state of Manipur. Manipur da hujik thengriba khudong chadaba lansina maram ohilaga thoiba thokto wathok mayam se Manipur ki praja miyam akoi apangmi natre Manipur ki praja khudingmakna akoi kari maramdagi lansi thoklaiba no haibasigi chap chaba langla langjin ama hujik se ningphung ngangnaba amadi khangba horak होगिबा थाक्यादगी मियामना वखंद फावरप सिंगनबा लैरप पेंदबा सौनिंगबा लैंगाक सिंजिना अखोगी मथक्ता करम मोंग येंबिरिगे मणिपुर की प्रजादिसु सिटीजन ऑफ इंडिया नत्रबा हाइबगी खोलाव कया लावरखिबा मयामदो ngasi थोलखिबा कोगी मीडिया दा थोलखिबा दुगुम्बा प्रेस की कुलदीप सामना थादोरै बसेरोसिना अखोई थमोइदा प्रजा म्याम की थमोइदा लेरंब सिंगनबदो सुमकबगी अदुगुम्बा ममी अमा ngasi हेन मयक लाना तासलबनी मियोइसिंदु संगत्रिनगी ममांगदा कैदोलुगिदमक्ता थिंगबंगमद्रिबनो संगत्रब मतुंगदा लाकदोरिबा तांग कुंगनि पांजिदगी ड्रोन सिंगबा नत्रगा मिसाइल सिंगबा तोंगान तोंगान मखलगी अटैक तौरपा याय मियाम अलर्ट लैबिरो हाइना कैदोबगी सिगी वफमदि थंबिरैनो हानदी अदुगी लैबो वफम मयाम सिंगो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अमदगी फंगबनी अदुना मियाम दि अलर्ट लैबिरो हाइरे अदुगी व्हाई नॉट इन द लास्ट 4-5 or 17 months इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अमदा कोई सिगी मतांग सिदा लांथोइबसि मतांग सिदा रिपोर्ट अमदा लैतबजा लोइनना सिक्योरिटी सिंगना येंगिबा फिबम मसी यामना नुंगांनिंगाइनि तंपाक्तना सिक्योरिटी की ओइबा सेक्शन थौरांग we are very much thankful to the government for taking up this type of actions for the protecting of life and properties of the Meitei peoples in the state of Manipur. Like that, why not in the hills? Sing the day of security, Tabak from sing the local tributary, See, Apogi party of the Wanate, Tongan Manipur, Kamlu. Tongan tongan ba zat civil society organizations mayam na si wang le ngasi ba hangda la hai kamu pamu atamna losinna bagi natraga atamna kamu pamu da landa hangba se masigi mo ma koina langji kuira ka sum masigi mai ka sum sengai ba se still why the prime minister is quiet
ngang wa ngang le minute taru ngang le tari ngang le. What kind of opinions he had met in the parliament? We are always waiting to bring up peaceful prosperity. Manipur Shanti Langana Buddha Nasi Bauda Warolama, the central government, Kari Warol from the Igragel, Narangan, Numizamani Surapagi, Dead 16, the Amishana from the Wafam, border fencing the Unavatori, kilometer Punsa, the Kare, away without the visa, city movements of Justin Yahalroy, Kamupani, Marata. Sambi lambi lang na kita untuk wali sabi di hari yang nomor 2 itu wafam ongut tambi. Honorable Home Minister na tambi ke wafam tu ki head nongan doga. Aduju national media sung terlihat pohon government, Manipur government, why not this kind of information they are not providing? National media da news item da. Kugi na dapat mahom singdi fencing khapada akoi madugi thabuk to kona paithutani adugi wa laiba media da lipoile me paw do kaidugi state government da moi haidri no government si moi government ni moi haibam thoktabra state government na Manipur ki praja mya masung wafam jingi thamum thoktabra media da li ohen la da national media da aduga Manipur ki praja mya jingi da apprehension nama sarang na langtak na wakham da laita da masung kona thambiri se akoi jam tu sum phibam da koi thambi ga doino kan bai ke diren da Cookie Ships Association ki kanguna nam open letter ama thabi rai ai theng na social media da madu press ki sinau sin soin ubirang ning kha ra moina aduda iraiba warol to the akoi I am not supporting to UCM or Cookie whatever sigi kaita yung like but aduda kami masang akoi thamning ya kani no ay matamda adu mo phibam amada iraiba open letter ma irai do aduda yawri ko warol sing duna takpati maitai amadi Cookie ani ki lairiba maraksida akoi hanadagi separate administration je masi piraga lairiba warol man ba mo aduda yawri moina hanadagi so dum hairapa tampaki area maitai jingi akoi 700 square kilometer it is your none of business kaina moina hapai bo wahai jing duda iraiba open letter sida Cookie damata fencing khaba khadagi madang dugi thambo opinion mali aduda nangi 700 square kilometer ki manungda to wathong lang Cookie damata noini yengsilu akoi leijariba hibam mong sida noini yengsilamna bugi mathau ta de ga ai mong da ngasi tha tara ga tare sujilawa irang sida bugi letter ama adugumba Manipur civil society asogomadi president ama open noini ilga tharak da yawri warol tu na takpadi de facto koi separate administration nama koi lain baza na ayu sing nama koi phojil lai mujiti chung phojil la apnina auna this is my humble request to the state government yari mo makai irang si atu bo matamda losin bina ko bona biu aduga loina na amadni party ki oina laizariba Manipuri Oshnu National Oshnu lairiba lusingba natraga leader akoi laizari okuding mangna Manipur ki damakta namkai kaina khodarakpada Manipuri miyam da singnarakpada matam supada akoi su mangjin thaduna saruk yagni hayu okham seba thamjage